हाई फ्रेंड्स आपनालोके देखा पाइसे या कला तुलसीर गछ। এই कला तुलसी विभिन्न कारणत माने धरक विभिन्न बेमार आजारर कारणे इ माने औषधीय गुणसम्पन्न इ धरक आपुनार मुखर दुर्गंध नाइकिया होवात सहाय करे आरु विभिन्न बेमार आजार प्रतिरोध करात सहाय करे। बहुत औषधीय गुणसम्पन्न। आपुनी जदि दैनिक याक आपुनी 4-5टा मान पात दिने 4-5 बार मान खाब पारे तेनहले इ विभिन्न बेमार प्रतिरोध करात सहाय करे। এই कला तुलसी एनेও माने आपुनार ঐশ্বৰিক गुणसम्पन्न एबिध गछ। प्रत्येक মানুহৰ ঘৰতে থকা উচিত। এই বিশেষকৈ অসমত পোৱা যায় বুলি জানো, কিন্তু বাহিৰত পায় না নাপায় সেইটো মই ইমান সবিশেষ নাজানো। আজিলৈ আৰু বেছি বহলাই নকওঁ, পিছত মই এটা নেক্সট ভিডিঅ' বনালে আপোনালোকক সবিশেষ ইয়াৰ বিষয়ে ক'ম। মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে। ধন্যবাদ।